سلاورس امی بحثا رحمتیه دنگبیج مزن گلا سرحده دنگبیج حسین اورگنوسی بکن دنگبیج حسینو دی سال 1936 دا لگوند اورگنوسی گلی کلکا باشور روجلاتا موشه دیکه جدایک بو. ناوی دایکاوی حسنیه ناوی باوی دنگبیج حسینو شاکر نیمت بگوردن. مالواتا دنگبیج حسینو لساسونه گوند حبیبا کوشبری دشتا موشه لگوند اورگنوسی لکلکا بالافرگاه موشه بجی بونه. gelek xizmên malbata Hüseyno hoş kirin û li bajarên wekî Tetwan, Bilîs, Bursa, Mêrsî, Hîzan, Mûş û Stenbolê cî bûne. Malbat cotkarin bi cotkariyê debarê xwe dikin. Dengbêj Hüseyno zarokê bavekî ku dengê wî yê gelek xweş hebiye û car caran hunera dengbêjiyê kiriye, di zarokatiya xwe de di binê bandora bavê xwe de ket nav jiyana dengbêjiyê. Dengbêj Hüseyno bû xwendekarê dibistana Evdalê Zeynîkê, navê wî cûr be cûr di nav gel de belav bû û hate naskirin. Zêdetirê 40 salan bi xwestekekî mezin di nav civat û komaleyên dawetan de bi dengê xwe yê xweşik û bihêz xuya bû. Gelek textîr û hezkirinekî mezin ji aliyê gel bi dest xist. Ew bû dengbêjê herêm naskirî di dawet û komeleyan de cî kir. Gelekî dengbêjan re dengbêj Reso, dengbêj Şakiro, Sidîqiyê Bozo her wiha gelek dengbêjên din re civata da cî kir demên dawiyê de dengbêj Zahro nas kir. Lê qedrekî gelekî mezin dida dengbêj Reso şiarê Kurd e. Gelek dengbêjên din re jî di civatên maqûlan de rûnişt, kilam û strana bi hevdûra gotin. Di sala 1956 da gorê salxê saliqdara rayedarên radyoya Erzurumê jê daxwaz kirin. Wan dixwestin ku Dengbêj Hüseyno kilam û stranên xwe bi tirkî li ser radyoyê bixwîne û bixe arşîv. Lê belê Dengbêj Hüseyno li dijî van daxwazan derket û ev daxwaz red kir. Ji ber ku ew ê dizanibû her neteweyekî tenê bi ziman, çand û folklora xwe dikare were naskirin û zindî bimîne. Hüseyno mîna mamosteyên mezin Evdalê Zeynîkê bi qasê ku ji destê wî dihat ji bo saziya dengbêjiyê şagirtên nû perwerde dikir. Ji bilê xwe û bavê xwe endamên din jî di malbatê de hebûn vê hunerê dikirin. Ku meriv hinek nava bîne ziman, Xalid û pirê Xalid Şemseddîn, Behçe, Keçawiya Çîçek, Dengbêj Cahido, Ozan Rêber û pirê birayê wî Delîl Dîlanar her wiha ciwanê dengxweş Furkan Dîlanar. Wekî hûn dibînin malbatê de saziyekî dengbêjiyê bi serê xwe heye. Her yek ji wan bi şêwazên xwe vê hunera Kurdî ya qedîm berdewam dikin. Di sala 1998 da hevjina Dengbêj Hüseyno Dîlber ku jiyana xwe de demên ten û şîrîn pê re parve kirbû winda kir. Vê bûyerê bandorek kur li ser wî kir û xiste nava xemgîniyekî mezin. Ber bi dawiya sala 1998 da Dengbêj Hüseyno Oğlnosê ji ber felcbûna dil ji nişkeva hilweşiya gelekî nexweşxana da tedawî dît, lê tenduristiya wî baş nebû, nêzîkî 2 sal nîvan li ser nivîna ma. Gelek Kurd ji wî dengê hêja bêpar ma. Rast e ku meriv bibêje wendekirina herê mezin ji bo hunermendekî dengbêj dengî wî ye. Di 8 Nîsana
سالا 2001 دا گهیشته دیلبرا خو. دنگبش حسینو و به سالان دنگ خوی زلال و نر دل هر کسی قزنج کربو لمالا خو یا لگوند ارگنوسه جامع خو لجیانی گرد و کوچه خوی داوی بار کرد. لسر به وندکرنا مزن حوالی وی حسگیریوی دنگبش زهرو کلامه کی درخست و دقیریا دگوت حسین برا نوچه خراب زو بلا بول ناو گل جنازه دنگبش حسینو ماموسته ناودار وجه دبستانا عبدال زینی که به مراسمه کی مزن لگوند ارگنوسی حتی بشارد دنگبش حسینو به فیزیکی جناو مچو لی دنگی وی خوشک او هنراوی و حتی دنیا عوابه بمینه و بمرابه مابوی الزتا برای خواسته جوانای بچه چارتانای بگی برا کل برای اینانی گامه چنجه باره حضار اسمه در سرافر جریده جنو سری خوابانسینا لبیانی مسئولا لبیانی لیده لبیورا لیده حیدا بسا ربنه سبيل بسرة مسورة ما زوجة دورة سويدار ملي از آنها دا دبیم رحمه خودی لی به جی و بیش تباخی به دوی برنامه میهان دا امی جی بدم مالباتا دنگبش حسین نمرجی لی بتایبت امی بحثاوی حوالتیاوی دنگبش زهرو بکن بابی من دنگبش زهرو کلی کامنه از بیم بخیراتی زرچاوی مراتبو نام خیلی دابی هر هبی و دیاری کاری تبعت من تشتا بکتیمی اضافه است هم دو منامشت بود هم جی بخوش دیدم و بان انسان یعنی دنی زمان هزار حمل وان به اوانا هر یکی بولا ولاتی کی بو هر یکی بولا باخچه کی بو اب انسان hani کدو امگی کی پر مزندان لازمه کو کدو امگی وانشی نی وندا کرنی یعنی ولا بحث کر بله و دیاری کاری تبعت بحثا کد امگا همو دنگ بجا بکن به پیر بینن حتی نیکو دلفت مچی بیه قاسی کج دستی مهاتیه امی بحثا دنگ بجا بکن بحثا دنگ بجیه بکن بینگه ها چاندو هنرا کردی کو دنگ بجا حالاستیه دسینگه خدا امی بحثاوی بکن بحثا امگا وانه کو به همپا امی بکن ایرو جمعی بحثا دنگ بجی نمر آپ حسین ارگنوسی بله امسلا رزه خواه دسته که داج مالباتا وی جهسکری وراتکن و از دبیجم سوال منی یکمین ناسکرنت ده و حسین ارگنوسی چاوا چی بو؟ هزار حمل وان تینم و از بیجیم که خویه کدو امگی که پر مزنن اش مالبات آوان رجی سلاوی خودی تشینم هیچ کسی کل ما تماشا بکه هیچ کسی کل وی برنامه‌ای تماشا بکه از گله جرا سپاسی خودش کشتم دیتن امون نمر حسین رحمتی حسین ارگنوسی او چاقی وسایت زارتنه بو orta ملانقه اویجی ری ستابزه بو yani امی جوان که نها آسفات نه asfalt kamyone ki bu bir amete kudu bulanık da otobüse ki margros yarat kutu evji düşür el cevaz yarat fetili ahlate tatvane noşini paşı da atemuş o car bu dedi khiradı bu ne ki yani anha ev ne bu tamirci tüne bu ev tüne bu car bu 2 hafta 3 hafta belki bir proje başı da at از چیچک ایزا حسینی دنگبیج اورگنوسی از نها جوالات خواهگلک دور باجار فرانس آدمینم. تجیم که باوی خواه زاروتیا خدا مپیر ندی. پر دگریان یعنی ویچاقه مینا دما آنها وسایل تونه بو امکان تونه بو بسواری دچو تمام کردستان دگریا لشینا بو لشایا بو بیسروا به مها آنجا دهات من وقتی باب خود دیجی مجی گله کی فری دیگر نکاری بوزاری یعنی هم قاشی رونشتن خدا جوان راضی به گندیجی حس دکرین گندیجی مینامه بحسرت دیدن اوی بو وچاقا کدهات گندی دهاتن یعنی جید اوده داتنه بو لبر دلیل دورا خانی دسکنی بکرد کرن دگو حسین در که ام حسین ببینن
چقا گنده چوری دوره هیه چقا گنده ولات موشی ولات کردستان هی بود تمام وی از باورم تمام جباوی محز کرن نبتنی بدنگ بیجیا خو بود دهات حس کرن به هر آوای دهات حس کرن باوی می به گرانیا خو باوی می به دعوادا بود دوزادا بود به شهر دهاتم به عربا باوی به جناوا جیا رات کرن دبرن دچونه نه دعو دوزا باوی مقدری جناوا ملتا گله که بود باوی من 45 سال دنگویجی کردستان بود نوروزا یکمین لی استانبولی چی بود باوی من دوی نوروزی دا کلام گو باوی من پر به حنک بود به کیف بود به شاهی بود یعنی آنها دنگویجتن از آب ظاهر زیده دنگویج آنها نابینم خیلی آب ظاهر دنگویج آنها نمایه ام دویجن آنها تکنیک هیه آنها یعنی امکان هیه اما آوان دنگویج آب ظاهر جی زانه دو دما باوی بدا دما آوان دا دما همی دنگویج چونه سر لوبانیا خواه از وجنا خالبر وان تاوینم خدای هزار رحمه لوان که ایساق امنا آب ظاهر جی ربی جان ایساق عمری دریج بده ایشالله طیبه کی تانین یا پینوی کبن بو یا بانده 6 متره تاویت می کلام نیویده تمان ام آنها وان قاسته وان گوداری کن پره کلامی وان نیویده مانه مینا آنها اوستران دوی نمنجری وان هبو نه کس جوان را بسته چید کردن ویسی دی بیرا من دهاتن مال باوی من ناو دگوتن ناو چند حبی مال باتی دگوتن دچو باوی من تزه وی داویه مفرق کرد یعنی وی چاقی نزانه بود چما ورد که باوی من چاوی خواهد گش خورا دو اوده دا ود زلیا دست خوا آوه دا سر چاوی گش خورا هیدی یعنی کلام ند گو ساده مزاوی ور لیوی ترتی چاوی گرتی تو نبی وی چاقی منجری خوشیه و بستجیه و چید که حرتشی اوان دنگویجا یعنی مجیه وان دنگویجی وی چاقی مینا bilgisayar آنها جی قاسم مجیه وان ندش خوری اوان دنگویجا جم خدا یک دعوه کی وقتی دبو جم خدا د مجیه خدا چید کرد د نوا سیر روی دا خودیه وی قاسته دهات قاسته دگر دچو پر دمه که خوش در باز کرم دنگویج به شیخا را بون به آقا را بون به میرا را بون به حاکما را بون جماعت گرام بون دنگویج شینو شایی کردستانی بون باوی من پر به حنک بون پر به کیف بون به ملت را به مالباتی را به زاری خورا زاری آپی من هبو او زاری آپی من ده سالی باوی من دا بو لیبی باوی من تو زارو که خواه نز زوجاندن نقیزی خود دانمیر نظار خود زوجاندن انسانه که به نوا مالبات و چهره و ولات کردستان دا از باورم که حتی دنیا آوا به ناوی وی تی گوتن و ناوی وی تی بیرانین سترانی وان دنگبیجی وانتا نابن آپ ظاهر جی از وقت بینم ادویم که از باوی خود بینم جبر که او به باوی من را حوالتی کریه از وقت بینم دلی مگله که تشاوتا ایشالله او ساق دبینه او لبر بینامد بینه امهاد مد یاداد بینه خدای عمرک دریش بده ایشالله از باب خواه او هاکی دزانم اجار دبیم سلاو و حرمت همی گوداروان و تماشاوان را و هم ببین خیر و خوشی را سلاو و حرمت شهادتم شو مسؤولا قوي دعوتي ما بدعوتي كده ذات فاتني من نبي حسين ساكريه فقد مع حسين نتك از باورم عمر جی شته مستر بو رحمة أخوتي الوان بالرسول رحمتي 34 سال 36 سال الله عالم جوي وشاكر مستره و 48 سال جم مستره أولا شي 14 سال مستر از هاتم شما موشي از خوازم از حسين ببينم از حسين شوا ببين اوتيل الشيخ قلت حسين دري اوتيل الشيخ رودني بتون انسان خناسكري و جماعتي تبتي نوي دري چون گوال حسين آل براهو تازه برجيل بر بيت استعاده سيهيه گو بر گوراچو هرچو موي دري گوال آل براهو راگو چو از کردم تقریبا یکی گو حسين ارگنو سيابا بربر دا تراش ده ناوي بربر جي محمد علي جي بربر هيوي زود آیا لور تراش ده طبي او عيني كده لعيني كده دنيرة اجي قلتو ده رونشتم اللي دنيرم اللي دنيرم دو حالة شكات نندر مدي محمد علي جيرا جو يا ابو حسين قربان الغلام
Go yavaş yavaş biraz bir şeyler söyle. Türkiye akıfı. Türkiye muşe kurmaca ve ki evet. Nafet. Bu Muhammed Ali Tecmara Türkiye'de beji biraz bir şeyler söyle. Oturmuş kurmancı kılamadı beji beji. Ka çoğu ki çiğ her dure naşın gündeki. Kendi acak kendi ki bu yani barbaş. Kurgu Muhammed kendi Muhammed Ali de üstüra çağı celetün ama üstüra ya. Yani cüzdan. Konat cüzdan da beji Rum yemel. Ego kurban olam sana, senin bu gülmene ben hayran kaldım. Kurban olurum senin o gülmene. Go vallahi billahi elim titriyor. Usadı ben xuda lama ki usahurek yani usabuy evlazı خوش. لوران de esmer çiğda ne çehid milamı daya. Çi almuru esmer am khalid abi. Usadı miş khoravalen heri. Lemin heri eşi usa gencek yani min khud usayo bu. Go برات من الشيء كناش موشي يعني تنا خلقي موشي ما ولا ايش خلقي موشي ما دي سنه جواز بلانكاسر ما قول يا ايش نابشي مشغولانه بما وسيرش عبارات يقول شخا كما مش على هات من ديك شكاته هندر حسين جيبس كي خرو واو تشي دوسيت انا جو ابي حسين جوابا فوترا ماكينه جو شاكي فوترا ماكينه جو ما دقيقه بكشينه ده مربا کربود اما آنها بکشین کاری بدیم مگواری گو جا فوتوغرافی که منی بی خورتی بکشینه ولی فوتوغرافی مکشان یک دانه وی یکشی دانه من محمد علی گو او بربر محمد علی گو قربان الله گو نسن آرانزه گیریم اوجی گیر کت نوامه اوی جی فوتوغرافی که کشان و اوی خود بر عیم که دار دکر ایمه جمعه سلامیش کردن دانه مهوسا زوابو میشکره جیبا خو اوی جی خو کره جیبا خو گفت خودت تو تیم چین شاید خود گفت نان خواریه مگاری ولی نان خواریه گفت کبابی موشه زاف خوشید جایی دکوری میشه بجاره چون این از برم ازیانش نبو این او دکانبول قاشی پاساجا نیمت آوغلو والله ازیانش نبو مگو گفت والله تو تیز ایلا کبابه که موشه ددم ده اما حتی ده حسینه پر انسان برابونه همال کرون لاو گو جا حمتی حسین کنی لا گو از همی مروید ما خوارنه نبی وشی دینه خوارنه دخول یکی وشی کنیا گو ای حسین گو خودی مال باب تمیرات نکه بلا ایتا همی خوارن بی گو همی سر من کس نزانه گو از دنگ بیشم ام چون خودی وکیل آنات بیشم دویلامیشته بیم yani harekete ki Usta Serp Hüseyin bu Hüseyin hem cemaatçi bu hem Merve toplumu bu hem yani her nakşi Ebu Hüseyin daha bu. خم ملت تمامی بابی من ناس دکن و زانم ای کتی بیرامه مثلا بابی من دنگ بیش بو بله حسینو دنگ بیش حسینو بابی من لو ارگنوسی بو یعنی مزاروک بو مبابی خواه زیده ندید چونکه چما بابی من به شیخ یاسرا بو به شیخ کازم را بو یعنی بله دعوه آدمی بو موسا ببیجم یعنی ای کتی بیرامه یعنی طیب تانین ادکارم ببیجم که حتی صبح بونه شهاد که بابی ما باند تجد کر جامعه دخاتن و دبونا میوانی ما یعنی ای کتی بیرامه دکارم خدا رحمه خال ملیه و که دیا من روشه یعنی دو جارا تندور نام لید خست که میوان دهاتن وی چاقی عربه تنه بونو که هر دبونا میوان بابی من جدنگ بیجیه ویداتر جی یعنی دعوه آدمی بو اولای کی کچید بو مثلا دعوه کی کچید بو دهاتن حسین دبرن حسین ارگنوسی بابی من دبرن یعنی لبالی چواکی بو ایکو نازدیکه جخواه زانه حقسیزی تجاری قبول ندکر یعنی مزاروی بیا ویا برایوی بیا کی حقسیز بیا یعنی جیرا دگو تو حقسیزی یعنی حقسیزی تو وقتی کی قبول ندکر دو ارگنوسی دا مثلا وی چاقی ایکتی بیرامن چند دونم زاتان مختار بو مختاری زاتان ندخواستا
ملت اورگنوس یعنی خود جوان راضی به دیوانا illahî hema bê seçim yani seçimekî tiştekî çêne dibû yani hilbijartinekî çêne dibû ne dikirin yani daha doğrusu hema direktmen digotin Hüseyin tu muhtarî. İja em yani şahadim jî viya mevçavê xwe dîtiye em mesela digerin em diçin welata û ciya em digerin meketiye erebaz viya jî bûme şehed ku wexta dengê bavê me avêtine ser erebê dengê hatiye qet mêrik ne minê wî nasiye ne wî me naz nekir yani dengê wî daha digo Xwedê hezar rehmê li te bike tu însanekî hêja bûyî değerlî bûyî haviya ji me re çi ye gurûrekî ye yani bavê me wisa temelekî ji me re wisa navekî danî değil em kurê wî heta sağ bin li dunyayê heta niye zuriyeta wî neviyê me jî sağ be yani bavê me ji me re temelekî xweş avêt bi şeref ji me re avêt ji mûşê hat bavê min hêr wisa moralî bozixe diya min jê pirsî got Hüseyin ew çav neçûbû hecî got Hüseyin çi biye goştera moralê te bozix got rehmetiyê Resû rehmet kiriye jê pir hez dikir belê mesela ji dengbêje hez dikir ji temama mesela em dikarin vîya bibêjin yani em zav zêde nekin ku em zêde bibêjin millet ji xwe zane gerekê me tune û hemî dostê bavê me serçavê me ne dostê me ne mezinê me ne silavê xwe dibêjim ji hemiya re û ji apê zihar re jî ji te re jî ez silav dikim Hezar rehmê. Hezarca rehmeli. Nemçun ise mugolez hiç biram da mugolez bir dikim. Yekî ji go nab xudê tu bir naxwî go wallahi Hüseyin hêja beriyate min zanibû ku li ber xwarin xwariye go wallahi tu yek û nêv dixwî heke xas köyüm. Kur'an go hesabê mêrkê çawatiye go na wala xwedê kêfa min jî bî xortê re hat neyse menanê xwe xwar me xwara mat derê hotêla şêx hezar rehme lê be gotin Kasım hatiye Kasımê şemarû Kasım jî bermervek şî. Xwedê rehme xelê. Amin. Got wele Kasım hatiye jêr de heye neh deh heb ja Kasım jî pir dengbeja hez dikir. Xiyas jî hez dikir. Lê feqet tabi hezkirina wana ji Hüseyin re pir heye. Dikana yekê Allah alem wala nizanim yekê dikana yekê mûşên dika kî bû manî fatira bî hebû gotu Kasım lûre gotiye cabin Hüseyin van dere gole şey Kasım hatiye em çûne wila em çûn millet min dur jî tije devê der jî tije em çûn selam aleyküm selam Hüseyinê ve xortê nekiye bu şê wela we ji bolanga we ye îja Hüseyin henek çî bû îja henek dikirin kenê Hüseyin yani insan berat xerq yani salih Hüseyin jî bu meriv babana rûlê ku meriye meriv jê hebe yani meriv ji wî mirî ji bîr dike goş bulangê got ji bulangê şikê derî min ji pîranê me kuru got pîranê dengbêjek heye got naskê wî Tu ji uçağı teze dest dengbêjiyê. tabi yani ew 2 sal 3 sal min dest dengbêjiyê kiriye bu got em nas dikin qurba bu got eşya kalmera Hüseyin ağam beni malûmê Xwedê min dî got kuru nevî tu ew merivî وهذا ولا قاشي تكات كارم بيش مسح مرمم بوناس قاشي تاني كارم بيش وهو قشي مش تزيد امشي كلام ببيجين تجي بيجي كلام ببيجي روجه كي جاهد دبي طبعا مش ألمان يجمرة تيبه كي بشو قاربو و قاسي تاكي تاشي دوي تيبا مدايا و كلامه كي غوري تدبيشي و باب مملي خواني كتشاكيتي خوراته گو مدی کو دنگ به تایی بکت Kaçay hoşsan ne گو ki? کرو مالت آلا گو کرو جای تو جابین هورا کرو ابی میشه و تا گو بابی من الله عالم نظام جاره کی دو جو کرو جای تو گو تبی شکوان یا اب کیه گو بابا وی روشیر با تبیه گو بابا پوتران بی تبی بابا
گروه گوه زهرو بو و این جایی کوچاقی چه زهرو جوانه جوانه بابو ليه قلت فطرة تجي بهذا أو جقاسيته كده المالا مية أو تقول يا بقول والله خاكك يا حسين أنا ظالم كي بالك بقول ترى كلام قولي عاي مو كلام الوراجي قلت كازم مدى قلت كازم زعرش بلا يا حسيني ورجنوسي الزار جار رحمة دينا آمين حمود دنگ بجا جوي قابليته وراجي أس قلق من هذا إتابي القاشيوي شيء هناك أو من هي سايقيا من سلبيا من هي كان حسين دنگ بشكل هو بيصير بيعمل كلام كذا كازم وجا بيجي من قاوة شاغي مقود هيد بيرا مدايا هسرك أشبرا كازم دهات خدا ما خلق هزار جار ملت داری بو كازم پلیس موريس نكار قاش شاغي پلیس زاتن دنگ هنر كده ملت حالا قو وقت كان أمريكاني عطا خواري أم شوا فيكتن شوار هيك كازم أورو يورجيا جرها هلا أنقري وشاخي هوالا مشتنه يا فهم بها ولا نك الواني هبو هم شوا بقم بدي كازم برابو هر دو چاوي مما چيكر واستلم بري بكلت بس بليتا تنظرم روجك تو حسين بن ميمانه مقولك يا حسين ولا السرچاوي وقتين حسين دي مبرنا ما خاطرش كازم قص وقدت ناچي مقول ابي والله كرك هرن دعوت یکی هی از گرم سوز دزن بوی دعوت گو خود اوی قیزینده دماجی تناچی و سن رابو او شب انبر المال حجی رسول هی ابو چمنش با حجی سقط والمارنی که مالا همچونه مارنی که بونه میبانه وان تابی کرد هر تشتی خورا مردن یعنی مرد وان سرفرازه و امشی عبدو حسنه که کسی ما حسنه ها که اجا اوجی تساس تمام کردارا من اتعالم وحتى فارسي كردستان رشيد ببرنامج يعني سلاوة شنو كي ما شفته امرامون شنو معني كي مالا رسول عشيرة كي فرم سنة يعني مالك فرم ناش برا من البورصة هنا أجمع رشيد سلاوة خود شنو أم شنو أبرا حسين أبا كي جوه أباجي سبرا منه سيقول نازبك جنتا يقول إنها نازبك ام قاس الساكني بابو مدي عزيزة كيمي براي جميل هيا عزيز جي ساعة كيلياك حسين وكي ورا دنگ بيشك شبيراي عزيز يكي دريش يكي دريش نيسا السلام عليكم مثلا ملت ناسكن وروقو او حسين زعطان هابي ناسكن او حاجة عزيزني براي مش هبالي هابي حبسينه أبي عزيز كات بحبسين أري مدي هبالي ملان ما توبو خدي وكيلي ناما مرتبة دايبا كي بارتوي الله أعلم شو بندي ميرانه نظام كي هاتيه جبوي حسين كنت جيب كالموشي قلت يا حسين شو مالك أواجي هم الوداري تاكسيه كجيرا باور بك جد كامل دقوتن هيد بيرام الأشخاص كوي جد كي جاجو شاغ زودرشو قلت يا مبيجينه قلت تو سؤال بقى ولا هات تعيبه كي بس هي السلام عليكم مثلا جماعتها مارني كي بيه تقويتينه واشترى ببجم أجسنا من عشير هي المالك كذا ملعت قد هلا تهي في الدولة الشكر دي الشعراوية هي بعدين شبه بناتنا جبوي كنت تيجي أو شيء كباو دنجي هناك هنا ماتنا ناس حسين جو جماعت جو يا باب برامني هنيش دنج بيجا ومصادة وهي ببرا كالا جوارا بيجا تشتي ملين هيري جو كلامك ما قلت ما كلام عبلا بيجي وده حسن رحمة ليك إن شاء الله أوجنا كلام عبلا بيجي بيجا أما جا تابع حسين بماتين خد بيجا ما كلام عبلا بيجي جو براو شيرين كتوي جماعتي حسين تبي شكو پیدا کرد شكو أني أبكيه فلان يا جو كم ساكنين أنا يسوي ولا ما كلام قلتن رحمة قدرني بيجي دست بيكر كلام كاجيك أبي كلام كاجيك قلت حسين ويدنا يخمالا بابي حسين أبي بارتوش بيجا مع أبي حسين يقول بابي مكاس كاه شيء أجمل ملاتي تكارب هو خلاص كم كاه ميتش أذكر شتى يبغى تعمل شاتش جو أتم نجيتا أتم دستة ونحرد قاشو جو ولا لا كنا بكره بسام ميرك خجيل بو بابي بيجي برا زعب لابات كسيرو ما إذن كوي هذا كو بابي مسبيل مشي ولا مشي جو مسبيل خد حسب كتيبات أتجك دشنا مشي ساد ياسخ
آنات بیشم خودی وکیل گیریه میته او بابا خود برا بنی پرا لسر پرا مراد قضات کرد نصیب دمه نصیب نبو ایجا حسین چقا جرا گیریا هم سریس بیاد نموشی ایجا حسین چقا او ملت و مرا زحفات او داری او رحمتی عزیزی کلام گوتنگو گلت بیش ایجا عزیز رحمتیشی کلامه که مالا معی کنیک هیا يعني دوي قوتنا عزيزة جدا بيشتكارنا بيش يعني دوي ستيلين حسين جرا تشكر كر اويش حسين تشكر كر وصار بيمشي ماشي كر وصار كيف اوش مراحات كروغو بريت اول من حبسيه اميلي صابونه اوي هبدو يدي حسين نام برناده كيكي حسين محمد بي دعوته بنا نغيب دادا قو والله دعوته كل قارلو باي غاتيه بيمه وتمرا ودمن قالو قالوا بدأ صدوي بوزوع يا خدا رحمينك صدوي باغچه ده صديقي دو ده هزار رحمت ده نوع مزارو يا حسين و او جا حس کرنا کو کرداش دنگ بجا حس کریه و صار ناف بيوا کرنه بلدیه باشخانه سولاخا هاتیه موشی تصادف مهبدید به عربه که آنادول بریک درکت او چاقی اصاب امبری شو وازی وبهر همچوری قارلو بای berbat kezin var devre uçak yoktu yani asfalt işte yani şu doktor rol ya bulura ام رحمن لويجي تينن هزار ببير تينن دكتور رودي قالوا باشي صالح بار زاني قالوا باشي صالح حسين قلت يكي كروكو كاقاكو تيكي بينا ولا زارك وهمشينا دعوتي خودی همه از برموی مغازه قاپو تکلمه گرن آب خودی گو تمشترد و حسین گو پریوی تو دیدی گو لو تبکلک ازی پری بدم انا تفسین است همچون دکتر رودی اخل قایم او ایزم خواستیر اخل داملت ورونی اخلا yani sıfata uçağı doktor Rodi çiye دکتر هست doktor yani vazifayı da بله دکتر yani جرا دکتر رو دید بشه yani evet. herkes جرا دکتر رو دید بشه ki doktor evet. Dengbêj Hüseyno di nava gel da bi dengê xwe bi sewta xwe quleng bi wan dengê xwe hatibû hezkirin bi rastî ez kurê wî babî ji bo min serfirazîk ye ji bo me serfirazîk ye malbata Hüseynê Dengbêj rûspîtîk ye ji ber ku bavê min bi dengê xwe bi kêf û henekê xwe cimeta ku tê de rûnişta ew cimet ji kêfê û ji sohbeta wî têr nedibû henekê wî jî gelekî henekê wî wekî dengê wî henekê wî xweş bû Hüseynê Dengbêj însanekî mirovekî dew û toza bû di mûşê da û li dew dorê mûşê da di herêma Serhedê da carna li ciyê dina jî piskirêkekî wisa hebiya dihatin bavê min dibirin ji bo vî dewa hanê ji ber ku millet jî hes dikir û axaftinê xwe jî baş dikir gelekî dewa jî gelekî pevçûna jî li hev anî di salê 1970 da li Almanyê jî çend sal jiyan kir tedî pêşkeşiya malbatê jî dikir û malbat jî malbatekî mezin bû ji ber wî qasî rabû dev ji Almanyê berda lê çend sal jî encûmentiya Mûşê kir 40 sala jî mixtarî kir mixtariya wî bi vî şeklî bû dema ku salê dawiyê da wextê ku ferj lê xist 2 sal zêdetir di nav jiya da ma wextê ku ferj lê xist me em morê birin birayt min û zarê apê min vana rabûn morê birin teslîmê mezinê gund kirin gundiya qebûl nekirin gotin tabûta wî jî li wê derê ve gotin em qebûl nakin em spas dikin ji bo gundiya ji bo orgenosê ne ku vana
يعني حسين دنگبیج بترسن یا خود تشتاکی جبل کو حسکرنه کی وسا خودنا و گل دادا و حسکرن جا جوی قاسی حسین دنگبیج خیلی دنگبیجی خو پیشکشیا گل جی دکر و حناکی وی دما حناکی کو دکر مرف دخواست حما حرتم حناک بکه کناوی حناکی وی هیل برشاوی منن اسپاس تکم جبوی کو اوی برنامه هانه کو تو چیرکی که شاکر کره آب زهار دنگبیج زهار تدی اوجی دناوا گل دا دیلوکا خواه به مورا خواه لکردستان خستیه توشی کره وی باوی و تجی تشتاکی اوها چه کریه جبوی آرمانجا تجی جبوی دنگبیجی جبوی وی چاندا کرد جی تو ببی آلیکار سپاسی خوش بوی تجی دکم حسین دنگبیج از بخوشی ستران دبیجم جارنا هنه کی ستران توی هنه مثلا کلام توی هنه هنه کی کلام توی هنه از دخوازم ببیجم لازمه گره ده حق رکی من هبه يعني صا كلامي ويا بلندن براستي جي استقام ببيجم او دنجي بلند يعني زح صورة يعني فانا دو تو ستوديو كده استران نگوتنه كلام نگوتنه اگر كو فانا منان يدما آنها او دنگ بيجيت ما منان يدما آنها كو ده stüdyo da stran bugotuna از آنها از بین بلکی تشتاکی عجایب چیل بو لیدی ساجی لسر تایی باجی سترانه کو گوتنه سترانه توان و گوتنه توان مرف آنها دما گودری دکه چه قصا روله کی مزن لیستنه ده چاندا کردی دا ده زمان کردی دا ده ادبیتا کردی دا از بجنا خو بر حمود دنگ بیجی کرد کجبوی چاندا کرد خدمت کرنه بجنا خو بروان ده توینم اوی کچونه سر دلوانی خو و ایکو براستی جی آنها وی تشتی دکن از بجنا خو بروان ده توینم چاندا کردی زمان کردی دیروکا کردی قدخه بو نویسا کردی قدخه بو اوان دنگبیجا ده سنگی خدا ده قفصا سنگی خدا پاراستن چاندو هنرا ما حتی نیوی دمیشی آنین هاتنه یک جوانجی حسین دنگبیج بو و حسین دنگبیجی اسکوری وی باوی ما جبوی مجی سرفرازی کیه و حتی که از بکاربم حتی که الدنیای جیان بکم جبوی من شرفه کیه و از دریچه وی باوی دا قاسی که بکاربم از دریچه وی دا هرم از سوزکی ده دمه خواه و ده دمه گلی خواه از حتی بکاربم از دریچه وی باوی دا هرم نممکنه که ام وکی وی ببم لی از جی شوپا وی دا حتی جدستیم وره از هرم یعنی جبوی که او جی جمرا شرفه که هشتیه بوی ناوی جی جبوی من سرفرازی کیه جبوی من شرفه کیه سپاس هربستوان جي واز باور هربستا جي هر دنویس دنويس ولا جمرا اوخل بالا کرن ام چون صحبت کی هیا قاسی صحبت ای خسنه وسا اوخل کرمه حسین وقت دستی میگه گو اوشانم گونه دابنده ایوالي ملات بو ملاتي قالوا ما جونا ساكرنا هاتنا زعزانه وزعزاكي زانن هر ترلي ملاتي ضايع لعبات قولا جنجي ليش هو تاريخ جنجي برايا لا ولا كو قا ازن يعني شنب الناوي ظاهروي قو جارك من صلاحان نيسان اجي خد نيرم ما يبغى داس بك صديقي خدي حزار احمدك اوجي بربره صديقي كم وحسين تيري نك جماعة دورة بيا أو شاب حتى ساعات بيا دو نيلي شبه أمهيد أخرى دا أو ملاد أخرى دا ما قلت أمثال اسمه رعمون حزار أحمد وانده إيق مرينة شونه طريق زورة واشي
بخشش صدیق دو دنگ هزار رحمت لیبه انشالله آمین. سری سبی هات گوه هیرا چما گوه از ببیجم اون ایرو میبانیم به مقید شده و اوه کیوی پچوکه بود برخانه کیوی گو زمان از روی و کرکن هر گو صدیق متهزه بچاق تزه لیغزه گو ما برا دستی میجیلو روی و مقید شده گو حسین هابی گو هیرا دا کامی قدری صدیق ناشک ولی حسین رو نشت ملت داری برخانه صدیق بیه tabi ev devleti olsa ev tünen her imkanı kumarım her şey daveti falan ev tüneye. Avan şu Hüseyin tezedik ya. Nabi Hüseyin sakın ama tezedik. Herkes şimdi karakteyi babine. Neyse valla mecburen rağmen ama da belediye başkanı disadanım şoförü ki bu emanetin muşi vakit renge. Mugaz gerekir. O kapsa kine شی بکی اولی من هیا گو از بکی توی جیبه تشینم الله علم زنابی وچمو گازی که جیبه شانم هاتم گولی فقط دروش شوندا بی تلفونی که هبو تلفونات کنه که بی تلفونی المبدری مگو باش از آن بستخانی تلفون تنه ما تلفون کل گو حسین قاسی نیف ساعتی تبرا ولا ما بقى مش گو دعوت اجل گونده مالا بابی مچی بیا حسینش موت کاشویه نابی گونده مالا بابی محبوبه گو زف اصرار تجی کرنه گو دمنش کنی کتوری اسپر به من بوده یه اسپر حسینش قامیونه که کومرانیه کومرا جزیره مگو از قامیونه که کومرانیه از حتی اوچولی وره از جوی ودا چو وره بود حتی اوچولی وره خدا مزنه از هات اوچولی باران جی هما نباره ولا مبارا خدایش لیش خدای بنامدی عربک عسکری هات دیتک عربه مربتون اجل و دریم بارانج بارم بدی هجم در باز مسکری باشه و شکلی دابو شش خطا جندنه هر یک دوست مقولت شما موشی نه bekliyorsun مقوله عربه دل برا و هوا یاموری دل گو بیل اوی از آنم نامو موشی سعیش اوتجی را گوتی زال تبی داری قوات تبی داری برا تو پرمریشی نستی هرچون موتر شیخ هرچون لازم سریسی به هات هوا وسا خوش بیه امدوی چیای سردسی اورا برای خدای مود که پیاتی همچونه محبوبه گنده مالا بابی وسا گنده که خوش اول پالیه ریک جهرات شه یکی اول جوریات شه الله عالم نابی میری خلیل و نظام ابراهیم و چه و گرو لاو گوت در مالا ممیراد و پیاتی ممی خورتی جب خورا دندوار کلمانی وقتين دستي تاع سي كاملة تخوازي كامشن ولا نشوف وملان ما توبو امش خدا كاتنا جا شي خلقي ولا ابن نص بس مامي ابن اقربها انا قلت اكيد وامي شي مسافرت انا قلت تمام ما جي خوش كل امي كلامه بيج جنكي مالا مني دوغم دكا دوغم ناك يرو سي روجا ساوبيه ولا قلت جنك مر كوجوت جنك مر إيجاد بيا جنك يجي قلب ريزي كسر يخل أوي خسية بهين قناماسي كلي أوشنك ولا درو شمان الوداري يعني دوي أو واندا أما يترك كلام من أميتي تونه دعوة تونه يعني درو شمان الوداري إنانيات تهبش خودي أزي كاتشاش تابع أوي ملاتي ما أخوار أما يود بمالا ما يود بمالا ما يود بمالا أما أمي دقيق ونرتالي خوارم فرا يعني مش حسين را ألها ذكر هزار رحمه لیبه از باورم کلامه گجلی سر آب حسین گوتو بو ولی ما کلامه سر حسین بود پشتی کچو سر دلوانیا خواهد دوی کلامه بویا از ذکرم بیشیم حسین اول یکی منی پرشیرین بود وی دما داویه دا هنکی عاجزیاوی تندرستیاوی جی هنکی خراب بود نه از ذکرم که حسین از ببیشم حسین شو حسین شیپلاه دنگ yani دنگ تانی يعني كم شواد خد حسين جو صفان يعني از ابيش غازني مش كردا اف هي يعني شار حمنيت شو مثلا حسين الله علم ايش شش مهمال ازرمي يعني شار حبان هيك شو نيوش كان دكتوري ببينه ام سوالا دكتوري زي ما داود اخي نديش كسبب جارتي كثير انا ك اما دل خوشي كدنيا هي اما ya ketkarek bu emeğeki mezin yani emeğeki per mezin da bu mesela ka jura bejim eziş Resul rahmeti rabejim eziş şagir rahmeti rabejim
Yani ez işki janrı yani her yak mesela en bece besteci Türkat için besta dikarın o ev dikarın ama her yeki rozat yüksel yapımı. Yani mesela Rum nişanı cebay hatasbi karmış bakı kelam kotar. Yeki mina melenudi neter yani kadar rahmetli. Hazar rahmetli. Amin. Yeki mina haca kerime bazı ne bana tabi önermen filide aktar. Fakir İsmail. Sloy guli ya ama yeki jiboy khudi diran sloy guli ne ben şey ne kelim ya. Diran sloy guli ya ama diran yukarı yani diran meleki. Yani derde khudi bu işe geliyor. Yeki mina Muhammed Canşa mesela bebekçi inşaat etti. Ez loma dibêjim yani bir kes kusurîne nere lêborî netxazin tabii gazin emeşi hep emji yani hep gazin tîjî heye piştî ve Hüseyin melveki toplumê bû melveki cemaatçi bû melveki ehlî barişê bû Ez bawarım muhtarîkî wî bu yani hem encüman muhtarî gund bû encüman bû dönemeki encümanî şeker hem encüman bû piştî qasî yani işte bir dönem jî muhtarî kir Hüseyin melveki heskirî bû yani xas nas Hüseyin hest kirin jerasu hest kirin Şakir hest kirin fakat Hüseyin toplum aktedarın işte yani merv hest kir ku wî toplumê da rûnê ez bawarım tedê hemû dengbêj xwe hez dikin li xwe dinherin em bêjin kincê xwe cilû bergê xwe işte kurkirina rêyê xwe şêkirina porê xwe lê apê Hüseyin jî mesela tedê simbêlekî wisa xwe şik hebû yani qasê ku me di wîna da dîtiye em bêjin me te dîtiye yani yek rû bi rû İnaniyata hebe bira menaya Hüseyin yani Rüya Hüseyin derken dernek yani bira menaya yani Hüseyin ila ilo tıraş bes visa tıraş yani ila az mavsa dit Hüseyin merveki kadri Hüseyin para atı yani para dit ku nava millet xarabı Hüseyin ama çekir dengbêja Rûsî pîtîkî ji nav millet da dikirin tedê nîqaş mîqaşê hişk û çê bûna diketine navberê an şerekî çêbûye dawayekî çêbûye çûn dengbêja da anîn ji ber ku qedrê dengbêja li cem gel zaf bû yani gel zaf qetirdan dengbêj vallahi ez bebêjim qedr nedane dane İja Kazım rahmetî go gerekî hûn hend wene Enqerê em çûne yasxana Alî Heydar em ew şev li mala Kazım bûne misafir mala Kazım bûne misafir dengbêjekî Allah alem nizanim dengbêj hersê bû wallahi nizanim agiriye ku bîra mitê ew jî sah kiriye Koreya Pîlû derê abxwet ve ew sah kiriye ku Alî Heydar em hatin vekana Alî Heydar ew jê varê hanê hate jan ji başk ve Qersê başk erê ew jê varê hate wê derê me pir kilam got Alî Heydar got sibê ez ê ji were ji qasetekî ew bikim ji teyîbawan teybê ew maqarelî ez ê sibê ji were qasetê wê bînim were eşû ez ê qaseta ji were ji ber bigirim bitmem em ê Xwedê tamam em ji wê derê rabûn serê sibê Hüseyin vegeriya Mûşê ez ê hirim Stenbolê me got qurba ew çavî heye qasetê hanê çûk yani nehatibûn ya ew ê ez ê sipariş kim bira bînim ji were bigirim Ab Xwedê ne qaset gihîşte me û negihîşte rahmetî Hüseyin ji min pers kir paşê ew teyîba wan ji xera bû çû Hacı Medet navê Kurê Sidîq li Xwedê hezar rahmet lêke ew jî miriye te mirine me li wê derê da hecîbekî Yûsifê Simê hebû li wê derê me di hev ra qasetekî got yani me qaset nayê tişekirê rabase me bi hev ra bayrak kilam gotin hem serê sibê rabû rahmetî Rasû got min kilamekî Îranê gotin Kuro got ji hala beke navê Xwedê rahmet lêke navê Yûsif bû ez yanişim Yûsif ji hala wê teyîbê beke daw neda kirin nekirin teyîb nexwî şansa kirin nekirin daw neda nexwî ya paşê gotin qirîstal mirîstalê wan ez ew sal dûra da maç erê Xwedê hezar rehmet wan ke amin hezar rehmet wan be hezar rehmet li gora apê Hüseyin amin hemû dengbêj zaş min hez kir pir ji min hez kir û ez tekrar rehmet lê tînim Selamê Xwedê zarê wî ra dişînim ji malbatê wî ra dişînim
هزار حمله به تمام کردارا جی سلام خود شینم اگه کو بی او izlemiş ki bira rahmel peranine bira le binoverin hem Louis hem Rasul hem Şakir hem Hemû dengbêjan bêje. tune dengbêjek şune ser de romanya xwe ez dixwazim ki herkes rahmel wan bîne yani destê me de ev maye başka tiştek nema û min jî helal bikin min nanê Kurda zev xwariye ez qed nabim solayekî و سلام خوش بتونی کردستان بچی گلی تماشاوانین دلاله من ایروجی برنامه کی لسر نمر دنگبیجی سرحده حسین اورگنو سمت شکر هزار رحمت لگورا به حسین به آمین ام سلام رز خوش مالباتا دنگبیج حسین راجی دشینن ببین اندام ببین نافیر خوشی دا خاطره وای گلی تماشاوانان قصه کچ دست مهات مد ویدیو یهانی دا بحثا دنگبیجی مزن آبی حسین اورگنوسی و بحثا جیانا ویکر از جاردنه دبیم هزار رحمت لگورا آبی حسین به و به توایی همو دنگبیجن میدنی کچونه سر دروانی خواه از بابه خواه ام رونشتن ما بحثا دنگبیجی نمر آبی حسین کر و ویدیو مجرد نووا آمده کر اگر کنه ببین اندام وی قنالا منهانی ببین اندام و چکرم خورا دبنی ویدیو anda acı bandını خواه شیروین خواه اون کارم مرا پار بکن جار جارا امی بحثا جیانا دنگ بجام بکن بمین نفخیر خوشیده لما خوشته موده